Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Allita huyay. Imaginami shuk radio pika. Tunukunata takikunata uyachunka. Tawka achka aqllaykunatami rikuchin. Chaylayallataqmi munduka ñukanchik imata uyachunka. Achka aqllaykunata charin. Tukuy ñukanchikllatakmi maypi kashpapish imakunataka uyanchik. Karikuna, warmikuna, hipa wiñaykuna, uchilla wawakunapish. Ñukanchik rinrinkunawanka allita huyay tukunchikmi alli riqsishkakunata, medios de comunicacionpi, redes sociales nishkakunapi imallata nikushkata. Mana kashpaka aqllay tukunchikmi ñukanchik rinrinkunawanka Diospaq alli yachayta allita uyanata. Alli yachaytaka rinrinta mañachishpa uyanki. Alli yuyaykunataka tukuy shunguwan munanki. Proverbios 2:2. Tukuy ñukanchikmi imata uyankapaqqa shuk aqllanata charinchik. Shinallatak tukuy ñukanchik yuyayta chaypi churanata. Shuktak burrakunaka achkakunami tiyanqa. Shinallatak ñukanchik kawsaypi uyanapaq ondas nishkakunapika honda shina rimashkakunami kanqa. Shinapish aqllanami kanchik. Diospaq alli yachachishkata allita uyanata. Dios rimashka shimikuna Bibliapi rikuchikushkata. Mantak Diospaq alli yachayllami ñukanchiktaka kawsaypaq ñanta chinallatak imapi pishkashkata ruranaman pushanqa. Mayqanpish chay warmikunawan chayarinakushpaqa kawsaymanka ñamana tigranchu. Alli ñampika ñamana chakita churanqachu. Kanka allikunapaq ñantami purina kanki. Kashkata ruraqkunapaq ñantami katina kanki. Proverbios 2:19-20. Kikinpaq rinrinkunaka maypitaq imata uyakun. Kay mundupi imata nishkata, kanpaq riqsishkakuna imata yuyashkata, medios de comunicacionta, redes socialesta, mana kashpaka Diospaq alli yachayta. Diosta mañashun, paypaq alli yachayta, allitaq uyanapi ayudachun. Shinallatak imakunatapish pay rikushka shina rikunkapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.